tshifanga maswole kana mbia lushaka ya vhupileli ya Afrika Tshipembe u ḓa mini mumbuloni wavho u ḓa zwigidi dzinndwa u fana na zwine zwa khou itea ngei mabaḓuvha kati na tsireledzo ya shango nga u angaredza. Fhano hayani vha mbia lushaka ya vhupileli vha vha na mushumo muṅwe na muṅwe wa u elelwa maswole vha paḓaho maḓana a rathi vhe vha lovha musi tshikepe tshe vha vha vho ṋamela tshi tshi nupela lwanzheni nga ṅwaha gidi ḓa ṱahe fumi kana 1917. Na ṅwaha mushumo wa u elelwa maswole avho wo ḓo farelwa Thohoyandou masipalani wa Thulamela tshiṱirikini tsha Vhembe. Ndi madekwana ri khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Zwa Maramani kha ri vhe roṱhe na nga dzina ndi pfhi ndi Vhuyafi Mathode. Nga ri lavhelese muvhigo une ra khou ḓiselwa nga Clive Mboyi. A si kalekale ḓorobo ya Thohoyandou yo swiela vhueni u bva kha mbia vhupileli. Tshipikwa hu elelwa masole vho lovhelaho mbini vha tshi khou lwela mbofholowo khathihi na vhe vha nupela kha tshikepe tsha SS Mendi. Wo vha mushumo wavhuḓi wa maṱeleṱele. Masole vho ita misumbedzo yo fhambanaho ya u khwaṱhisedza uri vha nga kona u pilela shango nga u sumbedza vhukoni ha u lwa, maḽori a nndwa na zwiṱhavhane zwine vha vha nazwo. Muhulwane wa mbia vhupileli ya lushaka ndi mudzhenerala Vho Rudzani Maphyanya. Ava vho tholwa kha iposo nga 2021 vari u bva tshe vha dzhena kha iposo vha fushea nga tshiimo tsha mmbi iyi fhedzi zwinzhi zwi kha ḓi ṱoḓa u itiwa. Ubva nga 2021 ro dzhena nga tshifhinga tsha musi ri khou bva kha COVID ende na masheleni o fhungudziwa nga dzi biḽioni dza 15. So ro dzhena nga tshifhinga tshine tsha vha ri tshi a konḓa fhedzi ro shuma tshidele. Arali vha sedza ro kona u vhea mbia vhupileli kha tshiimo tshine tsha vha uri tsha ṱhonifhea ri si na dzitshomedzo dzoṱhe ri tshi khou shumisa dzitshomedzo dzine dza vha hone. Ndo dzhena nga tshifhinga tsha musi ndi khou ri dzi chairperson dza SADC. Zwi amba uri ndo tou dzhena na u ṱoḓa u balansa zwithu zwa hayani na zwa dzhango nga tshifhinga tshithihi. Ra zwi ita zwa tshimbila zwoṱhe. Ro lingedza uri ri tshi khou sedza nyimelo ya ikonomi yashu ndi zwini zwine riṋe ra tea uri ri zwi ite sa mbia vhupileli u itela uri ri songo ḓiwana ri tshi khou ri ngauri nyimelo ya ikonomi a si yavhuḓi a ri koni u ya phanḓa na u tsireledza vhathu vha Afrika Tshipembe. Ro ḓo ḓa ra ita pulane iṅwe ine ra i vhidza uri ndi Journey to Greatness ine ya vha uri i khou sumbedzisa uri hune ra vha hone ṋamusi nga nṱhani ha uri Defense Review ya 2015 yo sumbedzisa uri ri zwiṱhavhane zwashu zwi kha ḓivha zwavhuḓi mara zwi ṱoḓa uri ri thome u dzudzanya uri ri fhaṱe u ya vhumatshelo u itela uri vhumatshelo ri songo vha ri khou sia vhaṅwe vhathu na mmbi ine ya si vhe na nḓila ine ya nga kona u ya phanḓa no u lwa. Ndi nga ri nga nnḓa ha thaidzo ya uri masheleni zwo tou ḓa zwino uri muphuresidennde vha ḓe vha ri pfele vhuṱungu uri hei zwine nda khou zwi vhona nga mbia yashu ya vhupileli ri tea uri ri engedze uri badzhete yavho i vhe i tshi khou sedziwa i si fhasi ha 1.5% ya zwine vha zwi vhidza mugaganyo kana gross domestic product. So ndi nga ri mbia yashu ya vhupileli ndi mbi ine ya vha uri ya ḓimisa arali i khou ṋewa mushumo i dzhia mushumo nga nḓila ine ya vha uri ai timatima. Iḽi ḓuvha ḽa mbia lushaka ḽone ḽi amba mini? Kha nṋe sa muhulwane wa mbia vhupileli Armed Forces Day i amba zwithu zwinzhi. Tsha u thoma ri vha ri tshi khou sumbedzisa uri ri a kona u kuvhanganya tshigwada tsha vhathu vhane vha nga kona u ya mmbini
vha bva fhethu huṅwe vha ya huṅwe fhethu. Hezwo ndi zwine zwa vhidzwa upfhi ndi u mobilizer na u deploya nga nṱhani uri ni tshi ḓa hafhanoni ndi operation nga yone iṋe. Tsha vhuvhili zwi vha zwi tshi khou ri fha nḓila ya u ṱangana na u thusedza vhathu vhashu. Tshifhinga tsha musi ri tshi khou ita Armed Forces Day kana Armed Forces Week, hu na zwithu zwine ra zwi ita, vho zwi vhona hu na fhethu hu no pfhi fan park. Vha vhona miduba ya vhathu vhane vha khou ḓa vha tshi ri vha khou ṱoḓa dzifomo dzo ri vha vhe masole. Zwi amba uri nga u vha hashu hone hafhanoni vhathu vha vha na dzangalelo ḽa u ḓivha uri mmbi yavho ya vhupileli ndi mmbi ya vhathu. Vhaṅwe vha vha tshi ḓivha mmbi ya vhupileli i mmbi ine yavha yo itelwa u vha lwisa. Zwino musi arali vha tshi khou ṱangana navho ri tshi khou dzula ra dzula ra nwa tie ra nwa kofi navho, vha kona u zwi vhona uri hai hei ndi mmbi yashu, a si mmbi ine ya vha uri i vha i tshi khou itelwa uri i vhe i tshi khou ri kwanyeledza. Heḽi ḓuvha ri khou ḽi vhela uri vhoṱhe vhe vha lovha nga heḽo ḓuvha nga dzi 21 dza February na vhoṱhe vhe vha lovha kha dzinndwa dzoṱhe na vhalwela mbofholowo vhoṱhe vhe vha lovha vha tshi khou ri malofha avho a ḓo vha one ene a ḓo ṋea vhathu mbofholowo. Ho vha na mivhigo ya uri masole a khou tambisa masheleni nga vhuṱambo uvhu. Miṅwe ya mivhigo yo ri masheleni a no fhira miḽioni dza maḓana mararu a ḓo shumiswa. Kha vha ri ndi vha vhudze havho vhane vha khou amba uri ro shumisa 300 mini, vhaṅwe vha khou amba 370. Riṋe na kha badzhete yashu yo vha isiyo heyo. Riṋe kha badzhete yashu ro ri a ri nga ḓo shumisa tshelede i no fhira 200 miḽioni ra fhedza hafho. Ende ṋamusi a ra thu swikisa 200 miḽioni kha tshelede ra shumisa. Ri tshi khou amba mafhungo uri vhathu vho ya vha itiwa dzi operation nga heneyo tshelede. Ri tshi khou amba uri dzoṱhe dzi moḓoro dzi vha khou dzi vhona dzi khou temba hafhanoni a dzi dzule hafhanoni. Dziṅwe dzi khou bva Luatla, Northern Cape, dziṅwe dzi khou bva Kapa, dziṅwe dzi khou bva Gauteng, dzi tshi khou bva kha dzi fhethu ho fhambananaho. Dzo shela dzo tshimbila dzo swika hafhanoni. Vha ṱanganyisa tshelede yoṱhe vha ḓo kona u zwi vhona uri a hu ngo dzhiwa kana a hu ngo shumisiwa tshelede nga nḓila ya vhuaḓa. Tshelede iṅwe na iṅwe ye ya shumisiwa yo shumisiwa kha zwithu zwine zwa vha zwa ngona zwo teaho uri zwi vhe zwo itiwa. Muphuresidennde Vho Ramaphosa vho thola muhaṱuli Vho BM Ng'ope uri vha range phanḓa ṱhoḓisiso dza uri ho itea mini tshifhingani tsha mufolo wa masole u vhidzwaho Will of Peace. Izwi ndi nga murahu ha u sa thetsheleswa ha ndaela yavho ya uri vha Iran vha songo dzhenelela. Hu na zwine vha nga amba kha iḽi fhungo? A hu na zwiṅwe zwithu zwine ra nga ri ri nga kona u zwi amba musi heyo bodo i sathu vha hone. Musi i tshi ḓo vha hone vhathu vha Afrika Tshipembe vha ḓo kona u wana nḓivho ya uri kha exercise iyo ho itea mini, ndi zwini zwine vha tea uri vha zwi ḓivhe nga exercise zwi sa dzheneleli vhona kha zwithu zwa security nga nṱhani uri zwithu zwa security ya shango zwiṅwe ri ḓo ḓivha ri tshi zwi ḓo ambiwa zwa vhudzwa vhene vha tea uri vha zwi pfhe. Pfa muhulwane wa mmbi ya vhupileli Vho Rudzani Maphyanya vha songo ṱutshela kule ri khou vhuya hu si kale. Ri a livhuwa vha tshi kha ḓivha na riṋe kha ri se phanḓa na muvhigo washu ri pfa uri vhaṅwe vha vhadzulapo vho vhuyelwa nga nḓilaḓe nga mushumo uyu wa masole. Mudzimu wanga we mudzimu we
u ḓa ha masole afha kha tshiṱiriki tsha Vhembe a zwo ngo vha zwa u sumbedzisa fhedzi maḽori ya masole na zwiṱhavhane zwo sia vhanzhi vha vhathu vho thusalea kha sia ḽa mutakalo na mabuḓo o fhambananaho a re hone kha tshisole. Muhulwane wa fulo iḽi ḽi no pfi Owethu ndi General Vho Azwiyangwisi Makumbane. Fulo ḽa Owethu ḽo kona u thusa vhathu vhane vha nga swika 50,000 nga maḓuvha a sa fhiri ṅwedzi. Vho ṱalusa uri thandela iyi yo ḓa hani. Ro humbela vha Statistics South Africa uri vha ri sumbedze uri ndi gai hune ra nga ya hone kha muvhundu une wanga vha u wone une wa vhori u khou shaya. Kha vunḓu ḽa Vhembe ndi hone he ra vho ḓo ḓa hone ra vho to dzhia tshifhinganyana ngori ra vha ri fhaḽa tshibadela tsha Ilimu ri khou ita zwa u ita cataract removal. Hanefho ndi hone he ra kona u ita hone nomboro ino lingana 171. Ro kona u vha na makhulu washu vha na miṅwaha no swika ya 100 vhe na vhone vha vha khou ṱoḓa uri ba sa vhoni for miṅwaha no swika miṱanu u ḓivha na miṅwe wa ro vha na miṅwaha no swika ya malo a sa vhoni mara na musi vha vhathu vha khou kona u vhona. Loko ni foneriwa ni byeriwa timhaka ta ko tanani haleni se ni ri se kwana yiniki i se ni ta va ku yiwa elini kokwancoke mi ta mi ya endliwa matihlo ni ku hi mpelampela kunene hi va lava va ku hi mpelampela ni ya endliwa matihlo hi ti-11 ti ta vhiki leri nga hela mativa loko hi ti-11 va ni endliwa matihlo lama hi ti-12 hi dischargiwa loko hi dischargiwa loko va komela va ku loko ni ku ra vho ṱuwa ra ya Gwangwatini ra ḓi thusa vhana ra ḓa na vhathu vha re nga tsini hanefhaḽa kha vhudzulapo ha Gwangwatini na vhone vha thusalea ra ṱuwa ra tshakhuma kha havha vhathu vhe vha vho kwamiwa nga zwa miḓalo ra kona u fha grocery kha miṱa yo no swika ya 41. So zwo ṱangana zwoṱhe izwi tshithu tshine tsha vha tshihulwane ndi tsha uri hafha hoṱhe he ra tshimbila hone ro sedza vhana vhane vha khou bva kha miṱa ine ya sa vhe na vhathu vhane vha khou thusa kana ine ra nga tori ndi ya vhathu vho no khou shaya ra vhona uri arali vha tshi khou kona u qualify tshisoleni ro vha thusa uri na vhone vha apply ri ḓo ḓi zwi sala murahu ri tshi khou ya phanḓa uri khamusi na vhone huwe na muthihi ene a bva ngauri Tshivenḓa tshi ri ya mudzimu ibva dziṅweni kha ṅwe muṅwe ḓo tholiwa hanefhaḽa uri muṱa wa vha u si na muthu ane nga tshikhuwa vha ri ndi breadwinner na wonevho u vhe na muthu ane a vha breadwinner ngo to ralo. Tshiṅwe tshithu tshine ra tshi wana musi ri tshi khou shuma na lushaka ndi tsha uri vhathu vhanzhi vha 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 sa ḓivhi zwithu zwine zwa wanala masoleni ende vha tshi khou vhona masole nga maanḓa kha riṋe vha dzi province dza mahayani vha ḓo wana muthu a khou vhona lisole kha television zwo vha zwavhuḓi vha tshi khou vhona masole vha tshi khou ita no vha kwama vhaṅwe vhana vha tshi khou ḓa vha khou ṱoḓa u hagiwa vha tshi khou vhudzisa vha vhona na mifolo ya masole ro vhona zwo vha zwithu zwavhuḓi nga maanḓa ngo to ralo zwa dovha zwa ita uri ri kone u funḓedza vhana mafhungo a patriotism uri vhana vhashu vha hule vha tshi ḓivha uri heḽi ndi shango ḽavho na masole ndi avho na vhone vha a belonga ndi uri vho faneliwa nga u wana zwoṱhe zwine zwa itiwa nga ngomu masoleni. Zwo ralo masipala wa Thulamela wo nangiswa hani uri u vhe wone u faraho uyu mushumo. Muhashi a zwo ngo leluwa uri ri wane uyu mushumo khou ḓa fhano kha masipala wa Thulamela ho vha na mafhungo o ṱaṱisana kana nga tshikhuwa zwine vha zwi bida na miṅwe masipala ya hanefha Limpopo a wana uri riṋe kha ndugiselo dzoṱhe ri nga kona uri uyu mushumo u shumela ro sedza dzi facility zashu stadium na zwiṅwe zwinzhi khathihi na dzi hodela dzine dza vha hone hafha kha Thulamela municipality. Buweni ya masole na vhaṅwe vho ḓaho kha vhuṱambo uvhu zwo thusa hani ikonomi ya vhupo uvhu. Vha to zwi sedza zwavhuḓi Muhashi vha ḓo zwi vhona uri ikonomi yashu hafha Thohoyandou yo aluwa nga maanḓa nga ya maḓuvha a ṅwedzi hoyunoni ri tshi khou amba kha vharengisi vhaṱuku vha zwiṱaraṱani ri tshi khou amba zwa zwino dzi hodela dzoṱhe dzo ḓala na vhaṅwe vhathu vho pfuluwa miḓini yavho masole na vhathu vhoṱhe vhane vha khou ri dalela kha vhuṱambo uvhu vha khou eḓela hanefho miḓini. Ndi mafhungo a takadzaho dzimbilu u vhona mbuyelo kha vhadzulapo zwi tshi bva kha madalo ayo a masole. Ri kha ḓi yo nwa maḓi ri khou vhuya hu si kale.
Kari dzhene kha lutalo u fhedzisela lwa ino mbekanyamushumo yashu. Muvhigo washu ukadibvela phanḓa kha ri lavhelese. Vhaṅwe vha vhadzulapo vho ri vhudza uri vho takala u vhona tshisole tsho ḓa afha. Vhaṅwe vha ri vhana vhavho vha khou thusalea zwinzhi zwi tshi ḓa kha mishumo. We are too excited. Zwi khou mpfara zwavhuḓi nga maanḓa, ndi yone zwi tshi khou ita zwo ri na vhaṅwe vhana vhe vha vha na nyofho no joina hezwi zwa vhusole vha pfe vha tshi vha na mafulufulu o joina. Ndi uri ngoho zwi khou takadzisa zwiṅwe, zwi khou ṱuṱuwedza vhaswa vhane vho dzula vha pfha unga vhusoleni ndi uyo o lovhiwa. Mathika u lovha u vha hone nḓilani huṅwe na huṅwe. Zwa zwino ndi yone muṅwe na muṅwe wa tshi khou fola na miduba yavho uri vha kone u ḓo ita ngori vho no nyanyuwesa nga maanḓa nga nṱhani ya uri masole vho to ḓa vha display zwithu zwavho muṅwe na muṅwe a khou zwi vhona. Hezwi zwo ri fara zwavhuḓi badi. Nṋe none nga maanḓa a thi dzuli ḓuvha na ḓuvha ndi vha ndi fhano. Ndi vha ndi tshi khou vhona masole hedzi a tshi khou ita zwa parade yayo na zwoṱhe. Ndo pfa ndo takala nga maanḓa ngauri zwa u ṱuṱuwedza ṅwana uri a songo ṱa a tshi khou mona na zwiṱaraṱa a tshi khou ita zwoṱhe a tshi khou daha dzinyaope a tshi khou ita mini. A thi zwi ṱoḓi hedziḽa ḽaini arali zwa zwi tshi pfhi mudzimu ya kona havha vhana vha dzhiwa vhoṱhe nao vha sa dzhiwa vhoṱhe hani vha vhene vha ḓo dzhiwa kha vha tende uri dza mudzimu dzi bva dziṅweni. A huna na muthu ane a ḓo balelwa u shuma. U balelwa u shuma ndi u dzula fhasi wa thetshelesa zwine zwa si yelane na u yelana u tshi pfhi he we wa fiwa vhusoleni u ya fiwa gai huṅwe na huṅwe ya fiwa vha nga fa vha ofisini vha fa vha huṅwe na huṅwe hune vha khou tshimbila hone. Fhedzi nṋe ndi khou pfa ndo takalesa vhana vho takuwa ende ndi zwavhuḓi hezwiḽa zwithu zwi khou itela vhana mutakalo. Yeneyo sente ṱhukhuṱhukhu yene vha ḓo vha fha yo luga vha ḓo vha vho khaula luambo lu ṱavhana vha tshi khou mona na zwiṱaraṱa vha tshi khou daha susat haiwiho zwo ḓaho fhano South Africa. Hafhanoni ndo sokou tou ḓa ndi songo humbula uri khamusi ndi ḓo ṱangana na hezwinoni mara ndi khou pfa ndi khou takala nga maanḓa ngauri ro zwi huwelela na ngei musanda zwa uri vhana vhaswa kha vha gidime vha ya ngeni vha yo fila dzi fomo nga Monday vho ḓa na vhatshimbupfe. Ri khou pfa ri khou takala nga maanḓa ngauri mishumo zwino u nga ri i khou vulea kha vhaswa ende u joina vhusole a si uri khamusi ndi u tou ḓa ngenoni muthu a nndwani na ofisini wa shuma vhaswa vha songo tetemela vha songo shavha ngauri ndi tshifhinga tshavho zwino ri khou livhuwa arali vho kona u swikelela na hafhanoni kha lavenda hafhanoni kha Thohoyandou ri ya livhuwa nga maanḓa. Ro takala nga maanḓesa ndi zwavhuḓi hezwinoni zwo sumbedza vhana vha zwi vhona uri mathina vhusoloni hu itiwa mini na hu na zwithu zwinzhi zwe vha zwi vhona zwe vha zwi guda zwine zwo vha ṱuṱuwedza nga maanḓa. Hu na dzi injinia haningei hune vha ya hone vhusoloni hu na zwithu zwinzhi hu na vha madokotela mishumo minzhi yo ḓala nga maanḓa. Khamusi vhaṅwe vha tshi pfhesa uri khamusi ya vhusoloni ndi yo lwa fhedzi hezwi zwiṅwe zwinzhi vho vha sa zwi ḓivhi mara vho ṱuṱuwedziwa nga maanḓa vha sumbedziwa vha zwi vhona ende vha na dzangalelo ndi ngazwo vha tshi khou ḓa nga maanḓa vha vhanzhi ndi ngauri vho ṱuṱuwedzea vho zwi vhona ende vha khou zwi tama vha khou vhona na thanga dzavho vha tshi khou traina vha tshi khou sumbedzisa zwine vha itisa zwone vha pfa vha tshi khou zwi tama tshoṱhe. Ri nga ri kha muvhuso vho shuma zwithu zwavhuḓi nga maanḓesesa especially ngeno kule Limpopo hune vhana vha khou ṱoḓa mishumo vha khou tambula nga mishumo zwi amba uri vho ḓa hafhanoni vho ita zwihulwane nga maanḓesesa ende na fhano musi vhayeni vho ḓa zwi amba uri ri khou kona u rengisa zwi amba uri hu na zwinzhi zwino khou itea nga tshino tshifhinga. Dzi hodela dzo ḓala zwi amba uri ndi zwiṅwe zwane muvhuso wo ita zwithu zwavhuḓi nga maanḓesesa. Ri khou pfa ro takala ngori na vhana vha khou vhonavho zwo ri kha masoleni hu vha khou itiwa mini ngori vha khou sumbedza zwithu zwoṱhe zwine vha zwi ita ngeni vha khou zwi sumbedza hanefha zwo ri vha ita mishumo yo fhambananaho zwino na vhana vha khou zwi vhona. Nṋe ndi khou vhona zwi khou ḓo takadza badi na kha vhana vhaṱuku. Vhaṅwe vha vhaswa vha sina mishumo vha ri vha na fulufhelo. Ndi khou pfa ndo takala nga maanḓa ndi khou ri khamusi zwi ḓo thusa u fhungudza unemployment ine ya vha hone hafhanoni sa na nṋe vha khou mbona ndi hafhanoni ndi tshikoloni mara we are trying or maybe because a ri ḓivhi zwo ri like a guy. So I will advise everyone out there uri na musi ni kha course ifhio kana na degree kana na mini vha songo dzhiela tshi opportunity phasi because sa izwi ri tshi zwi ḓa zwo ri masoloni hu vhona dzi opportunity nnzhi na degree nga vha i khou thusa muṅwe muthu haningei. So ndi khou zwi funa nga maanḓa ndi khou pfa ndo takala nga maanḓa uri zwi ḓo thusa nga maanḓa. Nṋe thi shumi ndi khou bva submit yone CV na nṋe khamusi ndi ḓo ḓivha na like na vhathu haningei mahayani vha ḓo ḓi nthabelisa uri ndi vhe na like ndi prefera nga maanḓa hezwi zwithu zwa maḓini nyana zwezwi ndi zwone zwine nda vhona ungari zwi ḓo vha sharp. Zwa mushumo zwi khou konḓa nga maanḓa ngori u bva tshe na nga phasa grade 12 ngari 2004
u swika zwino thi thuvha muthu we nda wana mushumo zwino nda sumbedzisa uri ndi nga si tou ṱa ndo dzula nda tori a thina tshelede ndi ngazwo vha tshi khou vhona ri khou ita mishumo ine yo rengisa dzi cool time maḓi vho masimba na zwitshakatshaka zwezwi zwinzhi hu sa uri ngauri a ri khou ṱoḓa vho mishumo ri khou i ṱoḓa sa vhathu vhaṅwe na vhaṅwe vhane vha khou ṱoḓa mushumo mara i khou ri balela uri ri i wane ri khou ḓizama u apply u bva sa musi ro phasa grade 12 ra ḓi ri ngori vho tshiṅwe tshifhinga kha vhabebi zwithu zwi khou konḓa ra ḓivha vhathu vhe ra ḓi ita dzi computer mara u swika na zwino vhoi a ri thi wana mushumo ri khou ḓi sokou phandaphanda sa zwine vha khou zwi vhonisa zwone. vhashu zwa ṋamusi ro bika ro vha avhela ri fulufhela uri ro vha fhaṱusa kha mafhungo manzhi ane a kwama maswole mushumo wavho khathihi na zwoṱhe zwo bvelelaho Thohoyandou. Ino mbekanyamushumo na dziṅwe vha dzi wana kha siaṱari ḽashu ḽa YouTube ḽa SABC Mafhungo khathihi na kha app yashu ya SABC Plus. Vha songo hangwa uri heno mbekanyamushumo i dovha hafhu ya dovholola nga ḽavhuṋa masiari nga hafhu bva kha iri ya vhuvhili henefhano. Arali vha na maṅwe zwidodombedzwa zwashu ngezwo henefho a ḓovha madekwana vhuḓi kha vhone yowa.